in sei ding thu hi gam sungu adia khang tha te ho ka kha chule hobung sung ka kha za chom choma min apui mang lagaw lama ta sanna apui mang tam ta ame ti hi imudo ovin chule khatlanin jong hi tabang hi cho tabang ome hi cho ka zaw the di ham ta san the ham ti ho en dong jong aumin hi hi cho chungchang thu hi in a sei diwa hi gin chat lovin gu thimin minu mi pan jong hello hobung min jong hello holam kai hon jong a het do lo a het pha lo ka hi north east gamsung si sia hi amoi hung lu no hin chule e ho ai mi la azinga jong mi tam ta hin hi chi hi aka kha hitan adi akhang dong te ho in hi chi hi alam vai pi di vinum tan hi chu pi ham ti le Church of God Almighty na Church of God kiti online ana sata hung lang omin ama ho chung chang thu in sei dingu chukit le e ho gam sunga jong itabang ta hi chi spirit the same spirit na hitabang khep hana spirit ho ila ova thuphon tia ho chungchang thu ta hin hin sei khom ding hin ebiji a cho hi ke chi theu ngai ham gam sunga wa jang na sata ka kha hin cho hi sei ding he i jin sei bang wa chu masapena gam sunga wa lang hi chi Church of God Almighty chungchang thu hin sei diu hi ale thuma kai ding ta bangin ai ti hin sei nge khat ve hi phone WhatsApp ma message sung ke thonin online Bible study group ma hung zawin te ne hin te min ke ong ka zawin hele vel ni vel thum ka zaw zo wa hin ka vet na hele online class a zawn ka zawn a chu Bible ho jong ke sim thovin ai wang Bible sanga a kho sa ti sei da asim num ja mo khat men chu ka ngai hala Bible compound alawa ke lo pathin thu tak ke bang chat ta banga na ai ki mo het lo he ele phat hong chi saw hen kan ngai ya hele neu khat cho hong Bible to hong ke hin neu kan za do tan ai le hi cha kon jong kin jong question ka bol ban tan hi chi hi ipi ham hoya kon na sim ham Bible la kon ham kan do pan phat hin amo hin neu khat hi they feel uncomfortable na ama wang Bible la kon hi pathin thu he wang ativin azona chun they confess it's from one book. So the word appears in flesh. Thu chu ta sa phe in ahung ket lang tai, ahung so tai ti na he na. Hi chu hi in je phat chun kin jong itabang chu ham ka khol ta ni le azo zo na in hi chi hi Church of Almighty God ti te a hi ve ti chu kan mo do ta in chu phat chun kin jong khat ve ni ve ka zaw be in athu hoi hi ka do a Bible to ka do tinga pathin thu ho ka do tinga le hen amo hi neu kha kha thu ai don bo ding chana boy ji ven na a don but theina ve he jong le they don't feel comfortable achi chu ama ho hin Bible sanga achung nun sa zo hi chi the words appears in flesh na the word appears in flesh ti chu ai in achi le khabu chu ka do hele azo zo na in hi chi hi China muna Jesu Krista ta sa phen hungin ama chu numei khat limin ahungi atiu chu ama nu hi cha hin vet sa ta ding ka ting namu thei divin ama nu hi a hi in the word appears in flesh ti hi ama ko na hung do aji ti di hi jing na hi chi religion hi online a hol leo chun namu chat diwa chu eastern lightning jong ke ti in ama nu hi yang jiang bin akiti in ama nuwa ko na hi in chule tu hin social media YouTube la adong ho azong apon thoma mavin na content asip ho jong hu na ve leo chun he chi hi am ho YouTube channel hi chi ningkum ta ma chu capture ka bol hin tun ve leo chun am ho popular dan hi chapang ho na khang dong lang ho a ha bol thovin chapang ho video la ho asip ho jong million views na hi chi pt nam tile igam sungovo le hobung sungova khangdong te ho icha te ho jong avet ti na hi ama ho la ho he na allow jong ngai a video quality content ho vet no ma chule Christian persecution in China ti yong hi a ha thovin even na hele million view hi jing he na mi tam ta na vet hi he che vet na hele igam sungova ave yong mi tam ta online Bible class a jaw jong mi tam ta hi he chi hi hobung lam kai hon het pha lo mi nu pin mi pa hon jong het pha lo ama wang itabang ho ham chi hi tunil ha kan expose di we
mi tam ta na het thim thing na ding hi chi video neu cha chom cha het minute khat ling lo second ni jan khat hin vet sa nge hi video hi ala le action church azong ho win azong chapang hon action na lama thodiu ka ta sanin chi khat ve mong ta di win ne a video quality ho la content ho hi vele o chen chapang ho jong mel hoi ta ve num ta ki vandan ho jong tu la ya very modern na min avet na vet num the ho chu ho hi he na content hoi ta he ala he ka ngai ha la kiam ka ngai nom dan hi ngai mong na chapang ho jong vet nom ma jing ne het deu khat chu icha te ho in i het lo ka a chi an vet no hin online a jong nunga gol ho mi tam ta azaw bin na hi chi hi itabang religion ham ta san thei ham ti hi kan sei diu hi ama sa pe na itabang ham chi hi nang ma lunggel khan sei ta di mo background tham khan na hin sei tan ki pa min ichi eastern lightning kiti ai lawa hi le church of almighty god kiti na mai tai ngai to hi le if you have very deceptive khada hin ban ta le amo hi creative ta jong hi ke jong amo bible study na hin na sata kan jaw khat so hi in aban ta le 17 18 lai tam phe thim ta na ke mi tam ta ai kan bui pi tho chulang ti la lang thing lang la khoi na ban ta le adang dang hi cha chapang tam ta e pe ha hobung ama khusung le hobung sa lung mung ta lawai cho ta bang thil na lung lo na mi tam ta hi cha ke bol den mi tam ta no min na chong chu kan ha ho pi thoi ai le zan hi dung nge nge ang chu ai mi no mai khan in call in root he si ki tinu khan tu la ya dinga invitation bol la dinga active pen khan in ka he na ma ko mi phata ayo he mo loi ai chu masanga chu na sei ban Chinese nunga ho Japanese nunga ho Korean nunga ho in mi an invite ji chong le speaker long English sangan ni ji to hi ai mi speaker ron nei zap ta ben na aya chu mo an man sa ji wi ya chu yong le phat son loading in na question a jun direct in lo ni ti ben azo le amo chung chang thu a background ho sei be num amai na sei be na lai ti ben chi wang chu na sata setenin ta san sa te if you have confused na dinga agun if you have religion movement ai in kitchen ta setenin igam sungu le ta san a ki bul phulo yo si kaimong na dinga to gun asim na khat chui ai ho ta san to Christianity to kilom ni tan san kiloma ma zinga in a hin la chi very diabolical ai in ding ta le antichrist na to na satan ki chip na Jesus Christa le si na hi chi yang jingbing kitinu mela china gama hung pinga hi chinu chu Jesus hi tia ki lep na hi ingai tu ti nga hi le amon atup thupi penu Jesus gu cha banga hung dinga hi kiti pen hi hi ya chu ahil thupi penu khu gu cha banga hung na ding pa chu phati ke chain ready ta in kiging jing hi tibin ai na hang phung ta hung na ding pa bang khu kiging hi jong le i ma cha bui poi tia chu ki la hi bin na ya chi vet ti ngai le very very diabolical hi in ikichi thailo wa hi le Bible thu ta momong itu dat lo wai le hepna ha be na lam ta he di chu chom sa ka ga se ma san hi o history religion hi 1991 ko ba chu hong ki tan do hela kilometer na ale hin adi dia attack about chu ko ha mitile khangdong youth so hin millions and millions of youths na ti cho hi na sata influence bolo hin adi dia chapang khangdong ho hin na sata lunglu na hi ve hi chi ho bunga hi ate lang ho han lang ho sanga hi chapang lang ho hin hi chi hi ipiha tu lai media khanga amo hin na sata azo wazo experience nan seun ho banga chu mien text wa ke yong in text ho hi ke jong bible study wang cho ka jaw kha poin a hin la text ho ka mun kanau te ho jong ong ki text kha in tabang chun ipiha amo hin religious mi ho jong hi a profile ho ba bai tabanga chu hi cho tabanga dinga hin na sata inviteable encourageable hi ti jong chu ke ma experience jong hi in chule la khat khu na tu ma sang la khat jong hong viral ni che hi amanu ki sim na ham ki sim lo na ham jong cross checking jong chu ka body pun he jong la kalunga hong kilang chu god is a girl kiti hona god is a girl kiti la khu na za kha na ma wa chu kaga tha in lapta wa kaga tha god is a girl atin do you believe it can you receive it atin na ya chu pathin tu no mai hi ati khatum to ya chu hi chi ta san na hin pathin chu zon bung khat gospel zona imu bangwa thu chu ta sape hung chu in mihim te la hung cheng tai ti chu amo hin thu chu azawa na sei bang chu thu chu pathin a hin hi chu pathin chu
này hi che thu chu mi him limin e hola hung tai ahung kelang tai ti danen ahin bolovin hi chu no mai limin pathin chu hong ping tai ya chu Jesus Christa incarnation danen alawin ya chu pathin chu leisi chunga om hitai ti chu ama ho ta san dan hi na hi che pa chun na sa ta azawana sei banga chu kenzong Church of Almighty God ho hi thu ta kan he masang chu YouTube ho ka vatna le Christian movie hoi ta quality hoi ta ho communist gama Chinese communist gama sugan theina movie ho ka ve in as so ma moral hoi ta bolovin hi cho chu vatna hi le Christian te dinga ki le sa pi ta cha hi in ahin la hoi ta I hung thulut ki na hi le isei ma banga chu athu hi lo hen lang athil bola na to ho zo se bo te ke antichrist Christa do na hi ki ne ti pa chu mu do thena me na hi ja chu tu lai khang dong ho zo sin long hi cha ko na hi ike aware wa ipi ham adi lo pa hoi tai het masanga chu sing thai ta I mu wa na sa nga len ho le ho lam kai ho I do masa diwin zong kano me na hi chu ta bang ho a hi hung ki zol ha hi le chu ipi ha kelam vai the hi chu ta san na biblical ko na foundation lo a hi wa nga chu alim amel put dan le thila bol dan ho se va na hi le apulam va dinga chu ipiha ho Christianity ho sangai Christian ho la Christian pending da tama kilang hin vanoi le se pumpia Christian face ho ama ho a hung kilang do dan tabangin umjong le e chwa ko nai kichi thai de he ti chu kaga sei nom he ai le ki pamin evangelist jang boy ko ne ama experience a kon le head ya lom ho neu khan an satan ki pam le jingin he religion hi ipi ham kai mu do la wa hi cult thing sat hi na chule IPGA hitabang religion hitabang ho hi zuilawa pha ham aji chu atu sim ho khola pathin thu ta kelo thowa content sim hola hoya pathin lawa achoi thowa aile movie sim ho yong khawat na hala Christian nga ki simova persecution to ho Chinese government in a su gan the no ho isim event na hala lunglut ta ilung thima to kha chu na aile hitabanga very Christian to kelo hi in na aile hichi hi nang mu dola kal ham hello ham ailo le nang ma mu dan neu khat nan sei the ham Eastern Lightning Movement hi isei bongwa ei mila ajung kum som langa lang ta bang yung chi buai ta in go thim cha online social media platform jo si capture board ko go thimai ya chu ka sei bangin creative ta hivin wan ta le tu lai ho modern without the 21st century social platform ho hi na sata man chawa mo hin khangdong ta chu thu he thelai thil piha alung thima thil he thim thelai ding ho hi na sata abor thu pi penu chi I sei bangwa chu hi chu holoi hi Eastern Lightning ke tin chu ting ta le Almighty Church of Almighty God ki wa hin aban ta le amo hin ahil thu pi penu chu 1991 apana hong ke pat kumba ke para chu iwat na hi le Jesus Christa hi China gama numein hong ki leta in hi chi nu mai no min hi tu le to ading amina ki he ben chu yang bin kitinu chu hi na hi chu no chu anung zui ho hin ama chu Almighty God tia ahu chu hi chu ya chi vet ti ngai le amo hin call belief thuma nei hi chi call belief thuma nei penu chi pem ti ngai le a teaching hi Bible hi khang thuma khan hi chi khang thuma khan chu law grace about the kingdom na sang thuma khan wi chu ya chu law grace and kingdom I can over hi chi dung zui ta chu amon atup thu pi pen hi Jesus Christa chu son of man ai la le mi hem chapa tia hung dinga ki sei pen hi amo hin Jesus hi alo pi na le atha na le aleng hi na jo sia apathin thani na jo sia pa kai jeng kong ding ati pa khu hi nai lo wa Jesus khat ve mi ma hung ki na hi chu incarnation ati wai ya chu Jesus ji le si na chung ki phung ding chu zo tieng ta le ama pa san zo si ni nung thil so zo si he a chu tieng ta le hi tia eschatology events dung zu ya aman thila se yo si agui hun he thea chu tieng ta ama gu thima ong ding pa chu ata san zo si ho chu ahin ta san zo ting le hi chi Jesu to chin le si nai kum sang lengam vai hom di hi ti pa chu ai akil now hi je ta sa ahong na pen chu belap na dinga hi amo hin azwa na sei pen word appear in flesh ki ti hi chi le kha bu chu a revelation dana hi chi young revelation ai akil na chi young revelation ong ki tin ya chi vat ti ngai la amo hin Bible to ipha tu lai Christian denomination la yong chi Trinity chung chang ki hil na chu ti kal na tam pa ki nei hiong le
amo hin nasata trinity hi na nasata anan jing wai ya chu nasata anan jing wa chu ding ta le amon asai thu bi pen ju pen ti kitingai le thu phun le khabwa red dragon Bible prophecy red dragon nasata ki sei cho is red dragon symbolize revelation tam ta symbolize abol cho khat beting le Satan bet sa na ban ta le antichrist ong ya ban ta le fourth church Babylon chung chang ho vet sa na tam ta an sei cho thu phun le khabwa chu ai le amo hin is red dragon pen hi literal ta la kin ma hi chu ama Jesus Christa incarnation da na gel nu yang jan bin kitinu hung kon na chaina gam khu amo hin ha communist government ko Bible la red dragon ko hetia ko akila o hin na hitia chana sata amo hin hita bang teaching cho bol hin ya chi vet ti ngai le Bible dung zui ta kihil na kiti hi akikalma ma jingen ya chu pathin tuin ninu nung lam ting le antichrist aban ta le Daniel le revelation pumpia antichrist chung chang ki chin ta hil no to amon antichrist ala da no hi aki hima ma jingen antichrist kiti hi religio political power nei ding tia Bible ki chin ta se in so ding ta la hong kon do na ding gam hi European country Rome divided nation gam sunga Europe country ko na hong do ding hi professing ki chin ta se hin ya chu iwet ti ngai le chu ai thai lo mo mo ngai Bible to ki pum kal dil in ya chu hitabang ta Jesus Christa min khat na ta sa phe khat a mim khat hung kilep khat movement kiti chu hi choloi chu hi ya chu chiwang hi purely cult ai in cult religion la adinga anasapian loi chu hi eti chu ki chinta ka ga phun no mai hitabang hi cult religion hi lawa hi le lei sin adinga cult religion kiti ding hi phu thai ding koi mam loi ai chu Satan kiti hin Christian minami thap lawa hi le aman mi thap na ding lampi nei loi Satan kiti pa chun Satan ama minami thap thai lo in Satan kiti pau chu ki chen ta pathin thu hele pathin ko ma ni cheng jing sapai ya chu ama chun pathin thu ma le Christian nature ma hi mang cha vanui le se pompi pui chat ve ding agut lawa hele Satan dinga mi thap thana thai ding lampi em loi ya chu hi chim him khat flesh and body me mea ke incarnate Christ incarnate ke hita hung ki sei mi him khat ta sanna movement ki ti chu Satan aman cha cult religion cult movement di cha chi di ki chin ta ga phun no mai hichi cult religion a hi chom lama sei dinga chu hichi Church of Almighty God Church hi cult religion hi chu aji chu Bible in crystal hem hung de heta warning and a pi sa khu China gama Jesus Christa second coming a hichi numei nu lema numei khat lima chu hung hetai ti chu halim jo hin tha bet sa ken kating hichi ama nu lima hi ahung he ti chu Bible la gu cha banga hung ding hi tia gu thima hung di he tia kele pa khu ama hon jo akela ova hichi Jesus Christa chu gu thima China ga ma hung hetai adi chu heta bang chu ta san thai ham igam sungova ai mi te la azong north east adia north east jong na sata attack a bol kol ho jong mi tama tami tai ka het dung zu ya hi north east jong naga ho la hen lang hoi lai not isung hina alo chu gu thima chule ai mi la azong Bible class dinga mi tiam le hichi ho cult religion hildinga pastor ang kai tam ka he po na a hil jong ai mi la tai tiu chu hichi hi khangdong te ho na jaw kha wa le ka sai pi no ma chu hitabang cult religion Bible la kuna gamlat na thei pathin hingjing pathin to ik gamlat na thei Jesus Christa to ki gamlat na thei hu hing na to ki gamlat na thei hitabang ho hil hi na da la ungai min nan te ma jong le ne het deu kha chu ai thea le jaw davin na hi cult religion hi Bible to ki to lo na Bible la kuna kila hi na Jesus Christian warning and a pi sa hi in ta sen hi un ve hi un chi hi un jaw hi un ati hi in tu nia tam ta jaw na hol online na YouTube ma na ve ho jong na jaw kha wa le chi na sata na chi thewa na nga ungai hi ta bang hi cult religion hi kal hi dan nan chu China gamji nga jong hi zi ziao tia evil cult ti da na ha mo in bena bol hi chi religion ya chu hichi amodinga almighty god atino jang hi 1995 a chu 1991 ang ki pan hin to 1995 a hi New York gamaza mangai ta na ya chu mun le mur jong anei zo lo ya chu online platform hi ain man cha wa social media zo si hi directing operational platform a dinga ain man cha su ke na chu ding ta le mi ho hi dor
to do la Bible study pidinga ipiha kalsong jiwa aguna gun chu chu hi ja chu panala wa na ni to hi ya chu China gamji nga jong hi zi ziao tia evil kal moi ben ke bol sa in ya chu agam mi te jing jong kal khana a het sa chu hola ji nga jong Bible tu to ki tu lo ki hen na chu kal religion hi mo moi ti pa chu ka phut chit be no mai ki ba me wanu listen hi vat na hele gamzo sia hin na sata in thil halagaw ho na to diabol na to hi mu thein imit changa mu thei thein hong tai mi mala lepnai to na ho in sunga boina i to na ho hobung sunga boina i to na ho nam la nam sunga boina i to ho pakai Kristan hung ding a hi ti ding a hi tia a hil cha ho hi gaw thwa ki sei ho hi agui lung jing jingin hi chin ba na jong chu pakai Krista in ai hil cha pau hi warning ngai lo ho hin be thana thep thaum na thei chance lin ta omin hi chin ba na chu hi tabang ho hi ipiti inan zo the dio ham te le pathin thu ma hi na pathin thu a hi na sata ai ki tu lu na pathin thu a isimawa taw na ta tho a lagau thing ai hil thiam dewa i ko wa hele pathinin lagau thing chu na taw zo ma sanga lagau thing pi de tai na ji chun patul tu khang he na lewang chun khang dong te ho hin lungthim su tho the na nup sa na the ai lo wa le la ya loi le pai khat na go lang mel hoi nunga mel hoi na thei khat ai lo wa le hol hislai mo na chu loi le pai to nup sa na thei ai lo wa le pathin thu isimo jong le lunglu na ta ki nei lo ai ja chu thil dang ki hol ta abana ka sei do num hi pham te la hobung sunga jong hi holam kai ho le pathin thu sei ho jing in jong ka vet na hele lagaw zaw lo pathin thu tam ta ki sei he ta na thu ta he lo pathin thu da na ki sei tam ta hobung sunga me hi ja hi cho hi mina sei sa kem si le cruset si le akum si le asai nge asai jing jiwa lagaw zaw to lo thu ta zaw to lo pathin thu hing chu bong noi hi jing na aping tha pa jong akhang len pa jong bong noi a ki wa jing buham ki pitalo chu hi cho ji a hi pathin thu a hin na thu ta lagaw na a hin lo tinga hele hobung mi te ho chun hoilaya itabang na mi ne mo ai lo le mi agal wa na le hitabang min ani ho cha du cha tenga hele cho a chu chi ju hin hi ja chu hitabang cult religion hi jong le pathen thu a konen anagam la jong le tu chun kan sei tai na alang pi khat chu ka do num chu ipj a Christian te ho adi a ai mi ho ai pau i tho ji ven na mi dang ho jaw sa daw ten ai mi la a ai pau tho ho la jong hitabanga hlep thla na ho chule igam sunga thuphon umna kiti GMFDI thuphon kiti ho tabang chule cult religion Church of Almighty God kiti ho tabang hi ipj a mi hi chowa hi mi thla bei tauma mi ho hi chi thang kola hi o ji ham nang nilungel na sei nom ipi mam azawan hin sei bonoi Christian hi naw la sot ta ipin wa pana la Christian hi ei wanga ikipui hoi dano i ho Christianity ikipui hoi dano hi bongnoi akewa hi jeng oben so cha pun sei banga chu bongnoi en ham kin na thei en ham kin na mong do na ya chapang en chu kine jeng hi ya chu ki hat thei lo hin na ki chat thei lo hi he chu a point kan hi ya chu en ham ine o ngai na hi chu tile en ham chu ti ham mi ta hele tunia hi pathin thu hi Bible hi pathin mo choi dinga fashion dinga api hi lo chu hi chu Bible hi isimova izilova asunga thum ho hi ikihil na diu chu Bible hi mi tam ta hin ho ina choi mai danen ho ina choi mai na nei na iti chun asim mai abang ho jong Bible ka sim ha ne ti hon jong Bible koval veliza ka koval dem veliza ka puso dem ti bo se hi angai to vin iti chun newspaper simbangin asim zung rieng oven vei som simzo loi vei som ni simzo loi tabang chun Facebook social media hola kimula la jin hi i cho jong chu pa cha na mu ve a pha ve a hin la ka sei nom pen chu pathin thua ke pui hoi na ta pa hi inai thailo na hi a chu Christianity hen na lampanga immature thailo hi ti pa jong hi ka ga ta la no me na hi te ka da banga chu tua pathin thu ikihil na ho hi
e ho nam sung di hi ga van na hi le mi dang ho chu seida taw ten thil ha thu ho jong hi he thim thei po vin thil ha to satan to thil ha ki ti ho kaw si lagaw bu ki ti ho mal tom ki ti ho na elo la chom nu ki ti ho bom pu ki ti ho zo mi sang ki ti ho i chi thil hai nei ho jong hi i pi ham ti ho jong hi e ho hen i cho jong hi abang le society a ki pu dan in i sei do ji ven na i concept mo mon chu preconcept mai nam chu ya chu thil ho jong hi society a ki pu dan in i ngei to ji ven chule thil ho jong chu i ga tha thei ki ji ven na e ho traditional belief a hin kan yaw la ya ka za ho jong chu i phami ti le mi he thi teng le gol hang han ho upa han ho hin mi thi ki sil na tu ya he amai ho ki phi no wa he ta banga chu zan la hin thil ha chan jiu te chu thil ha chu thi na nga hin kap siu hin na te chu thil ha ka thane ti jiwen he ta bang chu thil ha to mi hi mo he na ki do sa jiwen he he ta bang thu sim ho jong hi au men he ta bang e pha belief nei he ta bang ta san na nei society kha na hung khang lin hi je wa hi satan pa ki chip na hi anu ma num ji nga hi en thil ho zo se hi e pam si la ti ho elo la ngai ti ho da ngai ti ho ko la te ti ho thing phunga te ti ho i cho zo se bon se ka he khat hi bo ven satan hi bo ven na i cho ho hi differentiate i bo thei bo ven kaw si ga ti ho a chuma a chi chum a chi bu abu ga mi him abu chum a chi chum mong danin ingai to ven hi he chu hi lo hi satan pa ki chip na hi cho hi satan pa bona chu drama ki bol hi tu a film ki ve khu ga ngai tu leo chun film ki bol khu a hero pa la ben ho ji cho ala film khoi vatna hi la ki dal ji cho laina no mam ji cho a bet pa to hero pa cho last fighting ki dalin tin e pi ha thi san nai san pomin ki dal ve ta vo chule ga veleu chun a bet te to gol hang te ki dal ho ko ata zong ki tu mo ding dana ki ngei to jing jeni lung khema chuna ai wanga hi cho director pa na sei dung ju ya bol ai boven ama ho chu a film kap sunga chu acting a bol wang wa chu a film kap lo ka ole director hon he e pa film tho ka hon he di film tho ai tam ve le ho society film tho lo ti la cha don khom wa nui khom wa ki to no wa bol dan ho sei wa e ta ba chu nui khom ai ve nei e chita bangai satan ho jong hi film ki tho ta bangai movie ki bol ta bangai bo ve nei ki chip naw he ya chuamo ki ho to wa nang hi chiro la na panding nang hi tabang ro la na panding ti ho hi ki hom to he bo ve nei e ho traditional belief dungzu ya ita san dungzu wa hi ei pui wa hi ti pai he dio thila ho jong i hon ita san bang wa hi midang ho ta san dan to i compare la ki bang ki lo hi western hon i hon kaw si ti ho hi e ho dictionary ho ve leo chun vampire ti ve ta wo ai wa vampire film ho zombie film ho ko ve leo chun e ho thil hata sandan kaw se ta sandan ho ta za na za chum kin he ya chu kol ho thil hata sandan ho za chum kin tribal la zong ki bang ki lo hi ni chita bang dung zu ya e ho ta san dung zu ya he satan pa chu ki chi ma hi bo ve na he ya chu progenitor of sin elo le ima zo se hung kon do na hi tabang bol thun kon do na chu satan pa he bo ve ni to a mi thil ha iti ho i cho zo se kaw si iti ho hui lang langa te iti ho zo ko pru iti ho ima zo se hi i cho zo se satan ho ki chip na drama film a tho hi bo ve nei le si na e ho ta san dung zui le e ho pui mang thei ding e pi ha e ho pui mang thei la ding lampi dung zui hi e pui wo hi bo ve nei ta san da le han lo ding hi ti pa chu ka ga ta la no min hi chi wa chu ka ga sei do nom chui phami ti le bible i het na pau hi het gil nom ta lo en ham iniat nom ta lo jo hi bible i het na hi everything is confusion na umi hi nei chu bible in babylon na ti chu hi ja chu en ham ki ti pa chu ine over israel diu pa chu bible hi a hi na bang ta ki hilo va israel diu point mo na hi igam sungma ai ho ta hi ki bui pi ding atam je na thudang i ma cha ki sei do theinai poi a je chu ilawa ai ho jing jong ga ti dinga eastern lightning ho sanga mer shi roi hiu ta chu ku ki te chu chaina ga ma khu mi khat in thieng sela Christ incarnation ka hi tia hung lunga chu tieng ta le athu sei ho jong very close teaching with the bible lima thowa wanui le sit pum pi hi na hi tia chu mi a hi lova mi apui chat ve ta bang dana chu mai ai hola he le pathin ama ta ngai ki ticket hin na ingai to hi le kidang mong mong hi pathin ama ta mong chu onge ki ti chaina ga ma chu ta sata incarnation ang ngai ki ti ya chu ding ta la thu bang chu revelation mo bang a pi he ki ti ya
ai mà ai họ là hi Jehovah pathin vanilation simpa ama mo mong chu ata sata la o mo ngau ye tia ki liam te ki ta mi chei na gam sa kho so yu ta chui hỏi ya chu ingai tu ti ngai le chei na gam lang pe ga bui pi sa nga cheo gam bui pi ding tam zo mama kho zo mama vet ma sa zo ding mama hi a hi ya chu ei thoi ki sei ji le thil tam ta hi ki sei man ji poi ya chu ka ngai tu ji cho thiloi ya chu nan sei banga chu ei ho ei mi la hi ipi ya hi ta bang la hi ppt panila wa ept ike ept church ta san na ko na hi hobung mi ta elo le khangdong chapang seten apui mong thio hoi ept event bit zo wa na ki hil na di lo hoi ept i het thim thei dam tio hi ivet di ngai le seiding tam ma jing he mi lai thu hil ho jong ei ho jong ga ti ding i ma chang i sei do zo nai po ha sia seiding pe ta cho hi ai lai ma cha ki sei do zo nai po in pathian jong dam nai pi vin tin phat pha jong ei pi vin tin hung ki sei tin tuin pathian lung sit na zalin sarmak to umar than jong youtube channel la pathian tuin seitan aman da evangelist jang bo youtube channel hi in aman da le john jang million evangelist pu ho hil pu hi in chuting ta le e gospel atm channel hi in chuting ta le adang dang henu thim channel ho hi in hi jong pathian tui kang kang hung chak tai to ai ivat nai le masanga pathian thu mi tam ta in amang cha jong animat pha lo be tu lai hi youtube angai wai la aza azing theu hi ta bang phat kilem chu a ki hom no ta na ya chi ngai tu ti ngai le masang la ya in mol lai le in ta san thu do la nim chai hin lai sang ma chu tu awang hi ha sang the ma mai hi wei tai a hin la tu ai ipizia sang thei zo lo ham ki ti ngai le ka vet da na hi ai mi te la hi pathin thut ta mong ngai ding ki ti pa hi phul tam ta i mu ka he na hi cha sa nga chu thu man lo po thila tu ho po se ya ngai nom ding ya ki tha nom na ya chi vet ti nga hi le hi ta bang ta hi lam vei na khon te khadi nei ma ma ki lam ma jing ya zu tu na hi ka tip na nom chu inam mi te ko ma ka tip na nom chu kum za khat ving hi christian centenary in man wa hita in pakai jan ngai lu e pathin pathin bu ding hi krista chu hu ing pule leng pa hi taw hi tv bible simi tv ti ho chu ki hil jinga thu tha be hi ta lo hi missionary soli tv gam ke li tv taga mong thai ngai lu hi tv ti ho chu i pin ma pa ai ki now hi jingai hi cho chu avela pulpit chunga ki ngai jingai ai hin la jesu krista na sei pakai ai di san man ga ma lu tingai poi ko hi la ka pa lung lamati hi chi pa lung lamati ben hi ta te ke cha inam sungwa hi ki khul na tha be hi nei diwin ka dei sa ma jingai so tin ta la jesu kristan ke ma nei ngai ro vai le ka thupi in vin ati hi choi pha te ke chai gel lu ka dei sen abana thupun bung som le ni chang som na se gi no ki chen ta in ho bung no kha ben chu jesu krista ta san le he to sa le pathian dan thu zok ahi ati hi ki chen ta gil ta igel be ti wi ka dei sa ma jing so ting ta le satan hi koi chunga lunga hami ti ti ngai le jesu krista ta sana pathian dan tu pi ni ho chunga hin satan hin astan alung hange ti hi e ho hin na sata hi chi lei hi i ha khut giluwa i ha gau dim le i ta san dim le i ho bung dim ni ha ta i sim phat be di hi ka dei sa ma jing ai chu ka sei tai surface gospel te ta na surface gospel a hin i ki ve ngol ren ngam tawin and la deep study bible thu ta mo ma ki pui na ki ti koi ma chain ina sa nom pawin to hi bui no hi ve ti ngai le bible in asei cha ho hi ki don nom lowa bible in asei lo cha ai mi him te in ipi ha concentration ki pi kha ta chu i christianity chi pi dan hi ve ti ngai hi a chu ta sale lagaw hi achuma khen ji ding politics le hobung achuma khen ji ding ti ho hi ki hil now ji chu chu tiang ta le thin tho na ki ti ho jong hi ta sa thin na chu min lagawa thin na chu mi ti ho jong ki khen ki ji na ya chu lagaw thu ki ti achum ble ta na ki gel jing ta sa thu ki ti achum ble ta na ki gel jing hi ta bang tai lagaw thung ki puite hi je wa hi igam su hi lagaw thwain in ma jing ve ti ki chen tan ka mu crusader ho no atu se wa khial nai lo cho thing ta sei dinga chu tu chang ya hi kan yeu lai kum som ma sanga crusade kan jaw la ya ke mo kan jaw la ya thu ki sei ho chu tu chang ya crusader ho no khial nai lo chu na atu sim sei ho no sei nge sei
mấy đi lum đàn họ giống á xây nghe sêu van cái mù đàn họ giống gin chat đàn và Bible xe con azil đội mà chăm lo à gin chat đúng rồi tạo wa kia nó bộ chú tu chẳng ngay à xây nghe à xây hình hi cho ta bằng chú hin hi à chỉ ngay tu ti ngay này hin hi ha gao đi mù hi pha thì cái chắp bắt hin thu à hi cái bùi huy là đinh bài bấy mua mà gì thì cái chuyện tan cái mù đó in hi à chú sermon xây đinh ta Bible study pi đinh ta thil xây đinh tam tam giống le tu này xây nung pi pen ít đinh mù nó hi hi chỉ đinh mù nào wa con này cái chuyện ta iki gel do thawa ilagau di mulle pathin tu to kinai lampa hi iki pui good day te diwa hi inam mi pi ho le hogum pi ho avia vela ka tip nom he na ya chu pha te ke cha kilom ta le pathin thu bang ta ki tu theina bang ta kali son diu pa hi tu nya mi pi ka tip nom he chu tin ta le Church of Almighty God kitito tu la ya e ho GMFDI chu ingai tu tinga la bula kan se banga chu kilo ma jing na ipiha ai ho la hi ki ramial si zwa ka he ni ai cho pathina ma tong ki phunga la te hi win Jesus Christa incarnation mai me yong hilo a revelation mai me ajong hilo pathin ama ta mo ma hong ki phung khat da na pom te hi ta win hi cho ta bang ji pi jang lu them azo a factor ka hin se yo si na ilagau di mun ho pathin thu ina sa num lo dan hi chi factor ka hin se yo si chun hi cho ta bang cho hup kha ta ya chu ila wa hi ta banga hi ze Bible thu to ki kalai til kham jong pathin thu dana ki gel jinga mi ki halum pe hi kim na ki hi da chu ki jinga ila wa hi ya chu chwa hi ki ven na te di wa hi pathin thu bo e jingin ya chu Jesus Christian jong ki chen ta se ri te ko ban se chu pakai na hong kun na hong kit na ding le si ki chen ning chu itabang ding ham ta ani sei pi lai ta chu Jesus ki chen ta ni don but nama sa pen chu nang ho koi matsa i machan ki lap la sai ani ti pa cho na hi chi ki lap la sa na ding ti pen hi be tinga le Jesus Christ ang ki na ding counterfeit ti cho akilo pi satan akilo pi thil tam ta le sin na to ding Bible na sei chi pem ti tinga le Jesus hi ani ve na lo pi ta hong ding second coming ada lo pi ta hong ding he ti pa cho hi jing ai ai la ai ho la hi cho ta bong sun nung sun liwa Jesus Christ ang ding dan hi azat so chuma ki hil na tam ta me ta hi cho ta bang ai a chu tu nya hi pha te ke cha ipon cha wa pathin thu hi igel kho kit wa jesu hung ding dan ho jong koi ma cha ki hep sa lo hi la pathin thu ai ki phu cha dio koi mo ma jing ti hi ka ga se do nom hin chop la chila ipi ha tham ha ka hin se mai thu ai jing e ka se dan jong chop de du jing hi jong le het thim theina dan nai ki la du jing e ai le ki pa min online na hin ve ho zo se in to a question kan do nom chu Church of Almighty God chung chang thu is saving hi chi cult religion hi in abul abal hi vet da hi le pakai sukrista in ta san hi even chi hi even patep hi even na ati ho warning anapi ho la khat crystal hema ko na hung kon do ho hi in hi chi cult hi pathin thu to akimat na ampo in Bible simo hen lang Bible tabang simo hen lang persecution video tho hen lang ipi jong da hi chi hi ai ho ading ta san cha te ding Bible ta san ho ading a hi pom the he poi it's pay mang ding na la lut loading hi tabang chu a hi ki chu isei chino to kelana hi ai le hi chi Church of Almighty God hagao ama ho thu hil to hin tu lai e ho la a ai mi te la a hagao thuphon ome alpha le omega ka hi alpha le omega chu koi hi jong revelation na chu vet na hele Jesus Christ ke sei na chu Jesus Christ ka hi pathin ka hi hagao ka hi Gabriel ka hi kobrute ka hi Shiva ka hi khuchi ka hi hagao familiar spirit ati hi tabang hagao na ai mi te la GMFDI hagao to hin Church of God Almighty hagao hi akimat na akilona ti hi abana hi discuss kan bolding wa hin online na vi hon jong no holungel hin sei wo ipija chi kan sei ham tia hele ai mi te hi vet na hele nam ngai lu hiu chu kiloi khom na ngai lu hobung ngai lu i hiu chu pathin thu ngai lu le pathin ngai lu hi il ho ma chu hi chi hi itiha silamin ngai to po la po tin nam ngai lu hobung ngai lu na kiloi khom na ngai lu mi i hi vin a hin la ka do nom chu chutia nam ngai lu ki hobung ngai lu i hi wa hele masanga missionary hon pathin tu pu ama ho in ahin pu lu thu ho hi biria mi te banga chu pathin thu Bible ita san nu ta hin ki to hinam ti hi i kholowa pha helo ham
na ai mi te chu inam sung ngai lut wa le inam sung wa thu ta hin na pa inei the ne di wa chu pathin thu jong hi a hing pa adi pa chu iki hil pha noi lo ham ECA in jong a doctrine ho avet chil phat hi lo ham KBC in jong a doctrine ho avet chil phat hi lo ham na Presbyterian ho UPC ho ai ho jong hin a doctrine ho avet chil phat noi te lo ham pathin thu to aki gamla aki kal ho hi ivet chil phat nei ham hi tabanga ivet chil lo wa akhang khanga ichi pi kum zakhat ahung wal wa nga hi bei che khe na thilha ne hlap thla thei chu bei che khe na numei khan in nampi kai mang thei chu bei che khe na hi chi akali akalo khan hong ki se hong min thla thei chu I tu te cha te ho hi vetang cult religion Church of Almighty God ki ho gu thima lang ho hen bei che khe na la mang thei ta chu mi ho hin pathin thu jang ke ya aki sei pa hi ingei nom lo ji wa hi I cha te yong mang I gam sung jong mang I nam sung jong mang I khoi veng jong mang I man jo ke diu ta hi me I bija cho hi hung hung ham I bija gal ne ham kan neu la ya gal I to hi ta in to hi cha te khanga gal to hi in I tu te khanga gal I nei kit diu ham hi cho hi ngei to hele pathin ho wa iki ngei to wang wa hi I gam la na la hi I chon dan I khan dan te ho jong sei da taw te na abul hi bui pi na sata ki puna abul pi hi chi hi aki bui pi hi isei no mai abul pi hi tu nya hi isem phat lawa itu udat lawa hele isem phat lo nge nge hele alle chu abong sa alhu sa heding hi hi achu so pete ho atha ben ki ngai to kin hetin ale to kan do banga chu hi chi phla na lagao crystal hem them gau hem hi chi spirit chu koi ham tia hele in sei jing e hi ta jen a chom lama sei dinga chu hi chil hagao phla na lagao doha lagao chu koi lagao ham tile til hal lagao itiu seten ako na seten sol cha hol lagao na to hi ya chu mihim lima Church of God Almighty God Church te seten lagao in no mai khat hi atil he jing chu Jesus Christa banui le sen ai ho gam jong ong ka kha ta chu ele to ajong igam sungawa GMFDI mona lagau tu phone he tia he chi lagau tu phone in alpha le omega ka hi ati chu pakai su Christian pi seong kai ma minna ati chu Jesus Christa minna Nazareth Jesus minna hung ding au me Nazareth Jesus minna mi hin bol dam ding au me ama wang tu tan ni khuting le a sei ding he ti chu pakai nang ma minna nang ma mena thu ka sewil ham nang ma mena mi ka bol da mo hel ham atile pakai su Christa nang ho ka he pha po ve na aban chu hoi tan ngai to pakai su Christa oding chu nang ho ka he pha po ve ka ko ma ko nin po nun dan bei mi te dan bei mi ho te ipita bang dana se ham pakai su Christa ama chu ka ngai lui tia la ama chu ka hetai tia la na athu pi ni lo chu mi zo hin asunga thu ta am lo hi asunga tu taam lo lai pi ham lagao di lo til lagao seten na migelo pa lagao so hi cho he chu any spirit that is out of Bible la kon hello pathin lagao thenga kon hello na pathin in ama ho chu ki chi them ati tabang ho familiar spirit a kon a ho chu koi ho hi am te ala til lagao ai lo la seten a kon chu ya chu isei do tu ne la isei do Church of Almighty God Church te ong hi a spirit chu crystal hema konis tunia jong hi pathin ki hi sa ila awa hung chu koi ham na GMFDI lagau hu chu nasata ike tha holo ngain chi jong ichi theu ngai ti pa hi isei do nom hin tin tu hin evangelist ni phat hin pikin in cutting nang ni lungela hi ichan ke ya GMFDI lagau thu phone to hin he tabanga mundang danga ko na chi crystal hem ho them gaw hem ho thuphon do hi kai mu do lawang chu they are the same spirit because it comes from the same spirit na al hagaw chu ke bang a point chu phem tel hlep hla na hagaw doha hagaw na mi pui chawei na hagaw Bible la ko na mi pui mang na hagaw ahung ding pakai su Krista hung na ding lo pi ni Bible in ikinep now nu nom ta kinep na pi pen le len pen chu hi chi adinga chu mi ti ho aki gin thelo na diu le ki ko sede ma am lo na ding le Bible in ati sei da imudiu he ti chu mi ta san cha te ho chana ki ging sade ma am lo diu he na ne het lo ka wa hung di he ti ho agui lun na dinga chu mi tam ta hi ko kho a pui la chu a mai o sel pi chu
ichi chung chang thu hi nang nin jong na seinu ma le phat chom chan pikin ngi GMFDI to Almighty Church of God te chuna indo bunga cha ki bang cha e GMFDI hong pa chun keima hat chunu na pathinu ka hi hong tin na ai le Almighty Church of God te yong chun Almighty Church Almighty God ati ken hi chi yang kitinu ong chuna ya chi vet ti ngai le ani ta ona chi ki bang cha no ni Almighty kiti ve ve hona in ya chu same spirit pathi mina hong kila pa ve ve hagau ma ma chu hone ti chu ki chen ta mu jing thai hin chu ding ta le a technique hon jong hi ki chen ta ki bang cha ni a technique za hon dan ven sa na chu e hola hi chi GMFDI ki chen ta to ai bui pi jing khat chu in chu ding ta le hi chi yang jiang bing kitinu Jesus Christa kilep nu choi le ho hin i ha bui pi be se nai lo hin yona toy hong kimin pha pan pan hi ya chi vet ti ngai le hi chilang ho zo si pha te ke chai vet ti ngai le abon chi ke anti Christ no to nang ani in Thessalonica bung ni changa na ki chinta se bunga chu Bible a hi ninu lam ting la ong ki phung ding hi pathi na hong ki phung ding di ta poi the last revelation Jesus Christa incarnation hong a chiting tal ama ani veina mi thing te ku ya hong kit na ding hi Christian ta sana dinga core faith ki jo hi na yo dinga ta sana lin pen khat chi hi ji ta sana lin pen khat chu Titus bung ni chang som na tum jong ku sim ting ai le Jesus Christa hong kit na ding pen chu kinap na than ta he ti chu he chi than ta ni kholo pi pen ta chu Satan in vanui mi te he sa lo na te te dinga hi na to ai ja chu Satan hin za chom chom lam za chom chom ai counterfeit na to a hi ta bang ta chu mi him te ha pui chat be jing ya chu GMFDI yang chu koi ma cha het lo hi la gu thim cha lei tu lao nga ai ho ka ku ki nam ni te bo kong het sa ni hi ve ke ma hong hi jong leng ke man ka hong na ki phun na ding gau thu hi Bible a sum hi jong leng ke man ka ngai lut ka nam mi te chu nang ho ka hong hi nang ho hi nga kong het sa ni hi ta ve ke ma hat chung nong pa kai na pathi nu cha ka hi ya hong ki phung hi ya chi ba dingal a secret a hong na pian chu ai ho nam sung ka dinga hi ama hin abo la hin so ding ta le chaina gama yang a revelation hung ki la no Christ incarnation kitino hin ai le vanui pom pia social media platform no si agu agala man sa akina ho bung sunga mainline denomination di ta helang di ta lo jong le church pathin thuta zo si hin chi pi le thuta zo si ban ne chain phut do dinga hobunga hin phu do ho zo si member ho hi kang a lui do dinga gu agu a hi hi chi mi member ho mi akai do kitna gu thima jesu hong tai ti pa chu a hil kit hin na ya chi va dinga a technique man dan ki bang so ke ya chi va dinga le GMFDI le hi chi Almighty te chu I ma cha ki him po in ai ong kun na pa anti Christ church o in ani hona a technique hon le ati chung hon ki bang su ke ani hona pathian dan thu do ve ki hon Almighty Church of God nong pathian dan thu chun na sata an do in dan thu ki te ho hin na ding hi poi dan khang ki chai tai tu hi lagau khang hi tu hi pa khang hi cha pa khang hi ti wa chu dispensation za chung chuma hial le kin in sting ta la GMFDI yong chu ta bang mama chui kin ke ma lagau khang hong ka hi ta in ya chu ka o anang mo khong vilwa tia ku ki te chu a hep aging tan na saying tam ta mi chu ting ta le na I topic wa ko na nando kalwala su sei be di le hobung tam ta ta san tong ki lo chu ai chu hobung tam tan tu la ta san chui pem ti ti nga hi le gu thim la to na gu thima pathin hong ding gu thima hobung kilamang ding kiti hi hobung ki ha hil pe ni chu KBC denomination za chom ECA KCC evangelical na Presbyterian UPC abon ke ba ta san chui pio gu thim la thoi pathinin hobung hi thogan theina thulo bia gu thim chakna pha mit phatkala fiu sa la among ning ti ki hilna chui choi hola hi ya chi va tinga hi le GMFDI le I khat mainline denomination GMFDI le Almighty Church of God ho hi ama te ni kilo na bo se ka mu kin church tam ta ikil naw tam ta to hin Bible thu ki tu lo ho zo si hi ong ki tu so ke dan ani ta kamu hi ai chu zo se lagau ki tu satana kon in hitabang zo kilna hitabang lagau zo se hung kilna hitabang force doctrine hung kon neu si chu a hung kon na khat hi chu satan hin ya chu zo pa ko na chu hung kon ai ya chu abon chawai ki bang su ke ngan hung hi ya chu go thim ki ti hi Bible na pum hil kha lo be
gu thima ho bung kilamang ding pathin ho bung hi thu gan thena na thu khalo adi da hi revelation a ki sei ho masang ong ki sei zo si ong run masangai pathin ho bung ala to di ti tu lai baptist church le evangelical kya hil na pe ni chu na hi ta bang chu hi chu ta ma ki ho zo si bible hi ki het thim ta hi ong a kho poi ti na hi chu thu phu na ki sei zo si masanga ho bung ki la mong dinga hi le thu phu le kha bu chu don ta hi jong len kho lo ti na hi chu ya chu tu lai ho bung tam ta ikil no hi pathin tu sot nim na pathin tu ia sa lo na khat nga doctrine ki puin ha tama tamai tan hi chu ya chu thilapu pathinang kilap jong le amen ta I welcome theo chena ga ma ko na ke Jesus Christ incarnation chu ka hi tong le amen ati theo hi chu ha chu ikil za za jin tan ya chu GMFDI ki theo hi force doctrine product ai bawin chu ting ta le yang Jesus Christ incarnation chena ga manu jong hi force doctrine product ai bawin hi chu force doctrine chu koi ko ma amhan ti tinga tu lai mainline denomination ta hi cho dong mu thei tam ta min ya chu ki hil na doctrine ki ti ben hi ong di lo ting ta le satan in ta san ki ti hi za ra man sa mi ti ha kai mang ai ja chu to a eo society sunga jong hagau di mo nga the most perilous situation ai hi no ya chu pati ke cha ATM channel hitata e gospel hitata aki ko thu pi pen chu let's go back to the word of God ki ti chu hi ya chu tu nei pathin thai ki le ki nge wale hi chil hep no bo se I do zo ti ka se no mai ke pa mi ichina ba na ken ka belap num chu comment ho chatting a chun iti church of almighty god to GMFDI chuna kan be ham anti ven na anjo ten la video ang an sim kit me the he amani chu ake bange ke ti na he ban ake lo na abul bal chu kelwe ke tin aji chu church of almighty god te chun na ama ho simding ta sanding lekha bu khat sip do chu ipe ham the word appears in the flesh hi chu hiya ama ho in bible chunga bible khela pathin thu ta sa pe ahung so ti pa chu apomwa ata sanwa chu azui he chu aji chu crystal hem numeya hung nu chun asai aji ho chu azui we hin ka sai be kinum chu ama ho na azui da na chu bible hi 100% a pay lo piu chu bible chu simji tho apom tho ai wang hai chu nga chu revelation tha thuphon tha pa chu ama hon azui la apom hi chu ta chu ele GMFDI de lagaw thuphon chu pi ha ama ho lekha bu tha chu keiman ka henai hi chu chu ta lekha buwa almost compile thingde ta na ato so do hetale jong kilomin hi chu bible jong sim thawo ka sei ji in thupong hin bol pa khun bible ho aga sim sa jivin bible changbo piji in aman la hello na bai hat lo ipi pathin ham na bible chang khat jong bai hat lo zo lo pathin chu kalunga dongin bible chang ho sim bible chu phong do sim thoven ai wanga tua hi mitam ta in GMFDI laga thupon ta san ho in to abana an bol do gu na hi pemtele a compilation of new revelation hi chu na church of god almighty to kilona chu ai le bible in hitabang ho hi ipiti sayam pathin thupon lagaw thupon kitia belap thu ho hi pi ham thagaw them gaw hem crystal hem aban ting le bible in hitin saye hitabang belap ho chu god nakki pi jong chu ki belap pi dinga hi ati chu na pathin thu chu khau tai chu na ta sanwa ai ji chu hi he deu khat chu pathin thu belap lagaw tu pho na hi ta belap chu achan diu god na damun mei de la god na chu ki belap pi dinga hi ki ti hi ta bang chu ki chat ta hi ta san cha te hon bible ta san hi wa le che hi we should avoid idal ha ding ita san loading izui lo diu how hi ji achu GMFDI hi cult hi keti chu aji chu pathin thu a ko na pathin thu lam janga ko na chu chi koi gammang heta church of almighty god te ong chu cult hi chu GMFDI lagawang thu phone hi jong hi cult hi to a chei na pe na i sei dingu thu lagaw thu phone he ti a lekha bua a hin so do ke man ka he nai ti hi nang ma ni mu da na i chan ge ya ta san khat hi na le bible thuil khat hi na nang mani mudan i chan na ipi han na gel hon nang ni gel dan ipi wang chu ka lungdong khon te mo mon ka lungdong kitile bol di thera ka lungdong ai pot tingol naw ya sang be se ring na kal ai pe ha vana hol di da na ka mu ji ngai tan ya chu
iti ta na hit bang lo ma hi lam vai thi hi de o ti ka ngai tu zi ai de khat ve ve de GMFDI jong ko emoji ta ai chu tu ni ai sei bang wa hi thil zau si hi the product of force doctrine na hi ki hil na di lo chu ting ta le pathin thu na sa lo na nga na ko na thili su do ngani igam sum ba thil su ho hi adi dia ta san de thagau tu dol thil su ho hi na ya chu thu ki sei zo si na thu athuk tu pi pen chu pathin thu gya khoi ti ve so pi tyo iki hil na di pathin thu ho hi pathin thu ti lo hi ha ding in ki hil na thading lam pi po yo ki chen ta ki sei jing chu hi chi pen chu ki ha focus in chu hi ya chu tu nya ka sei lo non pen chu ke man ke nai chung chang pen hi vet ti ngai ne bible na sata challenge ball na hi khat ve ni ha khat hi ds ho ki kon in calling ka kyo honin hi je kyo hon a chun ama hin a sei thu pi pen chu van le lei si simpa le van til te zo si le heavenly council ki sabui na pi pen hi ku ki te chung ha ti cho twai ya chi vet ti ngai le pathin ki sabui na hi ku ki te chung mo hi tai ya chu ku ki te chung ti lo ai pathin hi tu le twai pai ma i ma cha bui lo ya ti chu chi zo kam chang ta a sei na ta san lo wa mi pio na ta san lo wa yong le a voice message kan that the ai boy pu ds na tu sei hi voice a kan ha do ngap di tam ka ti le ep ke hon ho po chi pina bol ko ninga ti pa chu privacy respect na dinga chu ka ha do lo mei mei na sai tu sei ku ya chu pathini ku ki te chu ki sabui dan chu GMFDI lung te gi al dan su ai pathini bui pidang nei lo ku ki te chung se sai ki sabui he ya chu ku ki te chung as ki sabui na alol hin the ni dinga pathinin bible a ke ma nong hoi nga phun do lo thugu tam ta kan ye kiti khu pan sanai ne ki wa hi chia khu ke man ke nai kiti le khabu khu a hin pia bible a ki sun lo zo si hi chia khu ong su lut ai tai tia sei ki cho ya chu ke man ke nai kiti ho hi ta ke cha tinga le pathin thu challenge na in pathin thu i pi ti le mi him ten he thei lo win om dem tia setan mi him tia pui mang na hin e chu setan i ti pau hin pathin mi te leisit mi te hi pathin thu za la bo hing ding a hi ti hi setan ki chen ta he nei ya chu yesu kristan a sayin mi him tu chang ha zinga hing lo ding a hi ai la pathin kam su thua ko na bo chu mi him hing ding a hi tia ki chen ta jesu ne sei hi hi chi pen chu setan ki chen ta he ja chu mi him te lum thim sunga hi pathin thu ipiti ki bol ngai ne na min anei the dem pathin thu bible thu ki ti ipiti le mi him ten apam pe in ke ma thua mi him te kapui mang thei dem ti pa chu satan lung tok ai ya chu amin hin sa long ko velo chu ke man ke henai ati chu na agil dan chu iba deep spiritual meaning a se chu satan ki ti pa chun pathin thu chu dan david ke man ke henai ati chu ke man ke henai ati chu bible background pa na theological tam khat apply bowling ti lo chun na the great controversy in tam chu besana iden hona chu velo chun satan ki ti pa chu hunga pathin chu ni pina sayong na ne ni ni hona na thi hon dinga hi ti chu pathin ta te ke cha thuka na pi ma sat dim dim ai ai ma satan chunga vo adam le if ke man ke henai ne honin thion ponate na ne hona ile pathin to na ba hon ding ja chu pathin pa chu na ne sa num lo hi eng si bo e ti ta bonga chong bo la ke man ke henai tia adam le if chong hep lai chu ya chi vet ti ngai le na the great controversy in pando pa ma chu hi ti chin ta hi che lei tu la ke man ke nai ti hung pi pa ma chu ti kilang cha e chu ya chu ke ki ti satan thano mai ai chu ka youtube channel la ka tu seina avia ba ka repeat jing tri pem ti le satan athanu pen chu to be god and to be worshipped na chu ting ta le all knowing beings omniscience omnipotent ti oi satan in pathin hi na chu jing khat chu ya chi vet dinga le ke man ke na ti pen chu bible sanga na sata claim ki bol na khat in powerful ra claim ki bol na khat in pathin hi na thil lo si he pa pathin hi na pa chu tu a ama na ki la a ku ki te sung ka skop neu cha khare ain si ma cha ju satan hi hung ki sabui da na ama le ma pathin ang ki la min na hi chu i vet dinga le ki hep na lin pen in ya chu GMFDI ki ti i ti ni ti yong le pathina kon hi thei mong lo hi ti pa chu neo chat ke man ke nai kon a hai le ka ga bolin adi dia Isaiah bung som le li ko sim tang wo I will ascend into heaven I will rise my throne above the stars of God atia aban ta le I will make myself the most high ati chu chu na muwa ya chu satan ki ke
cái thì về thùng dân tại proclamation là bỏ này nhà chú cái màn cái này cái tí chú ama con không cuốn mà mình thì bao chú cái chuyện sẽ này GMFDI à hi chi thu hung ki pe kho pathena ko na hi monge ti hi ipom di wa hi le ipom momong di wa hi le Muslim zong hi Islam zong hi ipom di wa hi ipizena mi ti le Quran hung ki pi na ko Quran hung ki pi ko na hung pi ha mi Gabriel van ti le hung pi ya chu hi chi Gabriel van ti len api thu a hi ti ama wan apom wa hi na ya chu apom ya chu tu nia hi chi Gabriel van til a hi akiti je achu adi zeng dinga hi le tunia Islam te sa khu a Bible za ma Quran jong ko adi he chu to chon level kha ya chu ke man ke hanai isima la chu lungmun mun nan chu tel ta le ke pa pam nan te kinep nap nan te kinep na nei lo te gala ha sata le gan thei ta hung zam do ho le ipi ha politics lama itabanga depress oppress hi now oppress hi now hi phasot pi cha hi ta in hi chawa ko na liberation cham hlading kal hi inga lal jingu kha cha hi na hi ya thung ki phung ho le thung ki se ho khoi va na hi le e ho adinga kinep na lopi ta thu ki sun nga na hi isimala chu ata hung hi ding hi halang hi le chu ki pa than ding na a hi ala tu azong chu isimala lungmu no ma jing chu ai wanga hi chu lungmu na di lo hi the hi satana ko na thu hung a hi ti pa chu he thei lew han hi che wa ko na he lungmu na inei lo diu hi che pa hi Bible kalwa la hi Bible pamlanga thu hung ki pi a hi ti pa chu imu ta ka ta san na hi yon hi che wa thu hung ki pong ho pathin ta da nai ngei to pau hi di lo hi pathin ta chu ku ki te ding bo sha interest api lo hi wa noi le se pom pi ami zo si dinga interest api hi in ya chu hi che Bible kalwala hi thil dang Bible dang ai lo le inspiration dang hi ke pelo dinga hi ti pa hi ke chen tan mu theina me hi ja chu hi che ta sana hi che sima hi che wa kinep jing ki ti hi Bible pam pe na hi ti pa chu ke che sa no me hi tu ne hi nanga dinga pathin o chang hi chalai mona na za hi che wa ki ji do na sima hi le nanga dinga hi che Bible chu kana ta lo hi che Bible chu tu a Bible holy Bible ti pe no hi ku ki te dinga ki sunum lo chu na tu a hi ku ki te dinga Bible khat om ta hi le ke man ke hanai ti cho ma hi le azo le zo mi ho zong ma ho zong dang ho zong hin Bible la hin dei di wa hin na ya chu pathin hin justice a sarf ngai na hi ya chu e ho nam pumpi adinga zong iga ngai to zong le thing zo lo hi ku ki pom ho bo se hi ki tha do pom ho zong hop kit nai lo hin na hi che tabang cha hi ja chu it's a very narrow scope zong an ya ban yaw jing hi hi che tabang hi ki lep la na hi bo na hi ti pa chu ga sei do no me he pathian thua ko na gamlat na thei chi hil na ho lagawa man tha na thei ho hi ching theu te chi hi adi poi chang mela ke ti jing hin aji chu pathian thu to ite ka hele event na hele adi lo na ho chu ki mu ja chu hang san ta chu ki sei jing hin a hin la tu ni chan gaya hi mi mala mi dem na mi mu sit na hi ki nei lo ki sei lo hi na ama wang thu hin phung khu ka ti hi na pathian thu hi na sata a atha bia ki phu dat na ai ma mi mala in sung le e ho bung sung hi khangdong te ho adi aka chow na nom chu tunia gu thima khangdong tam ta lagau di lo tu hil di lo na ama in setanin ala amang apui mang mi tam tam hi tunia aki gel do hon hi tabang ho hi idal ha dingo tunia pana pathen thu ti lo iti dingo pathen thu aki tu lut ki dingo imimal hin kho in sung le ho bung sung hi nang le ke mo pu nai nei sim tha theina dinga hi a gospel ministry ho na to ale lagau mang thai ho chole pathin thua chi hi ho le pui do kin na dinga na ho enjong pakai lenga ba na ho jong zaw nge na ti wa la koi tabang support nom ma le link kan pi ding hin donate jong na hin bol theu hi chole chalaya youtube ma super chat ati ho na he cho ang support na hin bol theu hin alam ik ho to theu he ik ho ma ji theu he video khat jong sponsor na hin bol theu he he chu a chaina koi tabang support bol no ma hele he chu ikiza mat to theu hin aban le pathin thu nan do no ma wal hin kol vil lang adang ho wang ke mo su boi pu te